Hello everyone, apnyan sop ke bi good evening. Our Samnaga news day welcome Korea se. Aji Samnaga first news to niga se upcoming Sepak Takraw World Cup kundu itu Bihar laga capital Patna de Bralopole ase. Itu de Nagaland laga tuijon maki bi India represent Korea kina participate koripole ase kuishe. Aru itu Sepak Takraw World Cup to hele taikan itu moina March 20 de bra shuru Korea kina te 25 tak thagipole ase kuishe. Aru itu World Cup to hele India khan pra host koripole ase aru itu India laga team de player khan to hele itu maki aru mota milai kina tai khan 10 jon ase aru itu 10 jon majode 2 jon maki to hele Nagaland laga ase. Aru next day ase US laga President Donald Trump ra kuichegi tai aha kali March 18 de itu Russia laga President Putin ge call koripole ase aru itu Ukraine de chai thaka war opor de kotha koripole ase kuishe. Aru Donald Trump ra kuisheki tai itu laga conversation de duita ekdam dangor topic land aru power plant itu natural resources khando divide koripole laga mane phag kora itu kan opor de tai discuss koripole ase kuishe kile kuile itu mati aru power plant itu kan dwara hi itu 3 sal laga war do khatam koripole motot koripo koi ase. Aru next day ase Australian naga researcher khan bra itu American naga gao bhitor de telomeres kuikina ekta cell ase aru itu cell do cholai kina kinika cancer laga bimar khando prevent koribo itu khan opor de tai khan ekta nutun tarika do identify koripole parishe koi ase aru kwala kai hisab de itu telomeres laga cell do hele ami khanaka gao bhitor de itu cancer laga bimar khando prevent koripole tai kam kore koi ase aru itu nohoi kina aging nailepe jaldi pura puri hoi ja itu khan do rokha pole tai kam kore koi ase. Aru 2022 laga report hisab de 20 million nishna nutun cancer cases majode 9.7 million nishna manu doile morishe koi ase. Aru next day ase India laga Department of Administrative Reform and Public Grievances DARGP khanbra monthly report release kora hisab de itu sal February moina de state aru union territories khanbra 50,000 nishna public grievances nailepi complaint khando fix kori dishe nailepi resolve kori dishe koi ase. Aru Centralized Public Grievances Redress and Monitoring System CPGRAMS itula portal hisab de 1 lakh nishna grievances laga cases kando itia pending rakhi kina thaka do janai dishe. Aru next day ase Maruti Suzuki India LTD nailepi Maruti Suzuki laga company khan bra announce korishe ki taika nitu kari laga tam do hele aha moina April de bra do hele 4% nishna uthai dipole thaka do janai dishe. Aru taikan itu tam do hele itu kari laga model hisab de uthai dipo kuishe. Aru report pa laga hisab de India laga Maruti Suzuki company khan bra hotai sal nailepi ek sal de at least 3 lakh nishna kari do export kore koi ase mane country pahar de pathai koi ase aru taikan bra kwa do hele itu to sal khatam noha ke de taikan every year nailepi hotai sal 7.5 to 8 lakh nishna kari khan do export kori pole taikan target rakha do janai dishe. Aru next day ase report pa laga hisab de kundu recently itu moina March 13 de Central Probing Agency nailepi investigation team khan bra itu PMLA 2002 laga provision under de itu Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited TASMSC laga kunba corruption cases khan do luikina itu investigation team khan bra Tamil Nadu laga Pishi district khan de search operation do conduct korishe koi ase. Aru itu laga search operation de taikan itu TASMSC bhitor de inika TMK government khan bra corruption practice kora laga mane taikan bra rupees 1000 crore scam kora laga evidence to paishe koi ase. Aru itu laga issue do luigina aji BJP khan bra itu Chennai laga TASMSC laga headquarter de heavy security khan do deploy kori kina nailepi rakhi kina taikan protest korishe koi ase. Aru itu laga scam connection de Chennai police khan bra kunba opposition leaders itu khan majode state laga president mane BJP laga leader aru Telangana laga former governor ke duile arrest korishe koi ase. Aru TMK laga government khan bra itu laga allegation to fake ase nika taikan deny kori thagishe koi ase. Aji samlaga news statement taki ase aru last ta guniti abra pishi thanks janai di ase aru next khobor de log koribo.